Tingin Paing Kayo, I'm still lipan. Paing be shawan. Gagalim eh. Alakalim pushem. Kwal kulomalla palakalim to pushem. Kwal Paing tingnistan yatlik ngan kaywa langlas nangan Now la wala batigin we magkalensap lowos ke KahsInKol in Paing shawluman. Wana pel na kaywa. Belching nga day spell in like share telecast. There's shipes going on alallah. Sanu nashi mwet nagat fafashna met. Excellent. So gade nas nishe like share ke belching eh. Share. Ano? Yeah. Okay, pangako na nga. Mouse guntit nga. Tingin arson ko si Daikun. Finwal marum fanga skaksko. Hey. Värsta met. We kom na. Namkul gat kian gat värsta met ke. Tingin. Tari share logo. Forget share luman. Ja, flabe. Kuloman lab. Panak siya filabe. Well.
lulap, fin mitigas pala lang Okay. finasun onurum kum sang penan alala suko katsano Yes. mweta. Tigin Mas fingo. kunge. Al, una. Ski mas kunge lilap kya. Okidoki. Na mwet wish, mwet las Kosrae, Paing kum show no man, God bless you. Napnas, like, share, life cast lowos up. Kung man laptigin, met las Kosrae, Paing kum, pangen kada ako lang sum nag-programa pange. Somnal tigin tres ka lang kay Kesla me Keproy. Nag-fire from in bana clash na sin met nag-walas we announcement siya luo may na akfasiyat la. Nakadata ko. Takom tawag ke programa. Wana pel nag-wa usli kat met na luo ye karang wana Victoria ngay shike call Monday, Wednesday, Friday tigin tres ka la aro Tuesday tosta siete Wi-Fi kalosya na ke tosta. Arke belchinge kulo man lap ka lan met nag-wa tigin meeting usut kon proya kada usiun lan KahsInKol sital kin ke belchinge Arstamet, kulamalap. Namet las Kosrae wana kat ni shenge like share.
Tigin, kada usut pelo. Kaksakin God, Kasi klumalap na Mr. Liban, gi kumikes lagi onso kuma na Mr. Chartler kasikat kengan, KahsInKol rek makun, dalan loisse. Nangan Paing kum, na Mr. Liban, wisyawan, galan, damdalen, Lumala. matwiyaran kewa. Engan Paing kum sta kewa mauchak pa kikasingin wikat, lagi life cast sila ringi. Mamu masimit nga ale, shukakin in kaksakin God. Opa lang ako Moul, should be a chance sila smisingi. Kadin put things in perspective. Kadin di take it for granted la. Kadin na Moul na misingi. Kikalang lan God, kipakotin lal. Ako should be, utyak na kisilen sa siya. Finsya ko pa, nga ako minakoy katle, naki, tafon mo lalalas, naki, tagalan lemang. Napa nakita ko las oye ko, wala le Mr. Liban. Ingan daga haul matwiyas ngayon kayan, kasik maludot maski wiksi ngayon. Da metliki kada fast na meta, oana, na kayo ma, kadita kaya. Katekain sifil, katekain fast na met fin katte. Siwala in kayan siya kikasya yurin kat papat masin kasyaw. Napa nakipesi ngayon, ngayam tan siya ngayon, kasta po siya kiproy. Kos na kayo mawikatan, nanak na spray cash, mapespes masikyak, taga kasyanggat nga, kibelsing, taga ni bro. Kat sifilpa pasta yetom, kat Moul Saflah, katla leprem, katla laisik, katla check-up, kat si sa sisa na kilangsi. Sa payamawin ko lang siya fan na nata kay Jesus Christ, yung taga muli katla mo ito. Kat si siya sa payala, inspire mo itla siya, ingan uspe, Paing using, ingan syun met matalas finan Kosrae. Kat kaksakin kum kat falet lash. Kaya kumikesta mo tanin siya met lash, somla met matalas. Ingan, arulena, aru, ingan, ikesta mo tanin siya nagikospel sing. Simedak tulokyak financiers, kisyan lalal fung ising. Lutikat megat ng tawe, alu nututang yun siya ulas. Alu met, Sentry School nagaydawi, nagipkaisya programs na kayo makay matalal fung kumwikat ke. Masingi, kikatsyun matwa makatash kengi, kumsapay kat megatin faculty kikasp, kumpay ng ulo. Panang kaksakin kum kat papa. Siya kata, kat met pilesh. Akispin lang si lom, kumrek makin katanalan kulacnsap lo. Kadita in len pingana len kat fototo len mapesbes. Ako na lang sikat. Panagat ng siya siyong ko si feedback kafis kat na iniwom. Sudah uskat me awi kat ikimapais wastum kat papa. Kadinetala kumligi kat ikisipelom. Katin we advance. Ingan fahk gospel sing. Kulo malap na siyum kemetlalal fung inakaywa. Kulo malap na siyum kelos na kaywa mamamukliwrek malom. Kat pray kibelsingi, kelos, we pemetwiyesh. Makatita mo, matayin manasta kibelsingi, lalin lom selos, ka in iwenono, ka yen yesi malo sashwe. Leila, nasish na kayo wakatin tala, kung lamay katleke lamom, ekom mitayin in alash, ekom tap na kat. Kadina na esa kaya ki pray lalke, ay siyatol ng lalkish. Ingan fahk sefin siyaksim kikasha. Kat papatamashin kshaw, lutikat kaya oyen pray, makat enina, inawiyam tanin siyas na siyon. Kat lipselape, kat long layurin metlash, kafin lagi social media ki metlash mapang lape. Maingi akalim yun na siyas, laman kayo anin bong. Kulo malap na siyong kat papa. Kumurikat le, as pepel si mamapangon kat. Pain nagtakalas kay KahsInKol kat wipe, matlalal fungin kain wi, fahk Great Commission singi. Kunokon flat siya kalamiya ki metalong lalgus, fasinga lalgus ki longo. The custom in fakiralik na fin fell on the fond. Kulo malap na siyum, kay kumrek magin katan na nalang kulacnsap lom. Lelalom na siya, yan na kayo maluwa tolo tayo niwe, kume oye pe aswe.
Lakatutyak nge nakikulansap siya inge. Kadis molo si fan. El siya met fatok. El siya tok famit. Panangikestam tanin siya kimapaiswa slom katbaba. Ay naki kastan mit palolo may sifak. Ngayinge katinge sa pagkatla. Kinem kadakulan fast na met lalal fungikin la. Kalan ngan metalo may wikat. Amen. Lumalap. Mustalipan nga pelapangan kumfine kan leila ason su kung aki usien sang me tapala braila ko katwa fashion mitke patagonge kumfindie kumakale minasik Department, department. Lumalap. Lumalap tigin. Right? Lumalap nga wimet nagawain through kaksakin ke proy sang kesla programo we own ma sang akollah proy siya. Ay bangay pelintagin announcement la siya we from in payment nagawala siya nga sumit na fatigin na taga South la mga American na ti akketeyac nga we go usmet Kosrae ke pelching ngayon kaksakin ke Moul Saflah siya lumalap ke pel wo jel si pel sinashish kadin taga akollah in tayong long may lutut na misenya nga usi slide siya kadin pel nga we matlash ka magkalansap lowos ke KahsInKol ngayon Paing siya luman akilin mat nagawalash wena me kishin proy siya kat proy ke mat nagawalash nga is pepelain we ba akilin mat siya clash ma pang la pe ke pelching yo na kasi mat kalansap ma lash finen melin ma sombe kalansap iba church hall piet Moul na lilislal basta na naklafasu kat long som lala kat we la pe ke to pangan kat na shishkashi na pelching ke is pelen ala akilin kalansap lal we
Moul lal we met na Kosrae nak falakye moul lal ma met lash melin balakin ka met penalash Kosrae e balakin ge pelna lilis ke moul lal right true kaksakin God ke akelen met lash na ke wape yok na show ma mta ke pelchinge ke pen national lalos kada to na ke kaslan God ko Allah mo wang penama in ga dinil yakin ke moul lal pastane na lal tikat ke kas moul gas mo lang naman God. Ako machenge wana tikin interest ka lakal me gas mutul siya pang mutul la siya pang e aspel je wana siya te sugna sapta ko fo singal dolun gas singal al ko shakalim lalal fungi mi siya lalal fungi mo e utak yakat kadensyon Jesus a welan mo bat nara wo ga din alles mat na ke mo la sa ka si ka tago akketeyac ke gas molan man panang mas was by fin fellowship gaslan God Genesis nege Revelation. With that being said, nga usi slide there akketeyac lam magadash na ada flok neral tigin nan drak aro me from lala to mitiget first na mitan nga naglin kumpe Lorna Larry hikewo tamdal milta Migalana, Cheti, hi there, hi pe. Tamdal tayo na sikra gulomalap. Prunate, Kewo, gulomalap. Neteri, George, gulo, kaksakin God kemolar, gulomalap. Tamlay Micho Netlik, gulomalap Darsloman, Paing Shawloman pe. Kalbangan, Terry Patagasam Lai Meta, na true kaksakin God ke Arslan, nagawana. Kada kaya fipe vingum taga tam tape na long na sige si kamenan ina kaya kayo dige la ko share na sibe ngosha flaba like share live casting kada zon pange le kadash ke lesin singal lu mujenge lesin actional dolu next week da kalia unit singa de kalia ko to singa na kada som na ke me spring mata ke March April May kat fafale na ke in full one standard lesson commentary upang askin nan ga gataro KahsInKol lowos a week was fashion ye all question ma ni mo sing na met kulacnsap plus Kosrae ke Sunday school lalos an pe ke shen na gayo shikin nan ka KahsInKol may luto nga kas moul mata ka na shirke tu tas ta wipe ja ekle ka mes mai ta ka tokin akyohkye mang men matching pa na focus slash ka den na ka den loss man ga wa you're singing in kashaw where Jesus is sitting na kaslan kat magana pa capacity we are malang ngoning kat kai shi our relationship bang Moul Saflah living lastly namnas kan sumnamit ka shit unit tolu siya pangan moul ke toko shailan God koto siya pangasyu ko pangan siya toko siya na tok mapat unit tolu ya pangan machma kringan pakatas kengen nange moul ke toko shailan God laisin siya ni ke singal tolu pa rela me unit tolu siya na panga kelemya kat aske laisin nak singal lu Moul Saflah meto singal dia fo singalan ko singal tolu ngol pangan Mwe Read siya Meto singalya fo singalan ko nga toling ol kita siya pa foslong la ko kan we kom ready nga sifilpa fahk fisrasr to suko kemel in fact shasla kematan suko ninal liki siye met kasha inilya na in Kosrae God sifilpa siya ta akyohkye pellanita wian ke marichingan pangan managawa ko yun God na pangan announcement toto kad we pelie tamle chele we petrik wiesma me taga ligie pe kulacnsap ka ligie Kunokon ke mantine ke setting amo phone na aske Facebook os ko ngesum connect lie so ko like rina tal rala mantine ke sette postar kad ke pelchinge ispe in fakulo malap ke kulacnsap arulan met na gewa in akfashela
Mo pangin from to nakalin man nagawa we magat ako dan long ka long na we ka nge Monday Wednesday Friday nga call Tuesday Thursday set ya tigin tres kala call tigin nga usot tangake awla mo inakalen la rimas nena lo malap tamlen lo malap Ocean Shores Washington blog ya asluman tigin kada usot pela flock na room kunda ka Rala announcement makat malikan nange nakat fast na met nage malututo. Lulap kaksakin gat. Kuloki listen names magum sakekngen. Yokshipeyan aki academy lapangen. Maluti singe ngesek nageo. Kadin kain me ora luti pelas nage kasa ki week singe in kain dislaklog. Kadin ora luti la shangai sli la me kaisi kunokon nge me relevant sila nage sife yoksi senriang. Nakulo pa ko makkalim yung met kulacnsap puyas ngen. Ana ke Kosrae ki met maon nge. Pangakata met kulacnsap pe finance Seattle ma Washington ma me nga capture ya. Mengkom le puksi nge rek ma rek na simusek na misenge. Puksi ki rek ma nge. Met kulacnsap nge. Na ana ke makkalim yung pe met puyas ma. Wisha poshek. Written material ki me kasi Kunokon ngen. Ngawi ko minakflet alut na kaya lalosan, makadeta kain akfasya at sila naliki. Nakade sige masi, man kata mo ito, learning ability la ta kaki lipsha, kata ta kaki sim, kata ki kain no yesay. Narakadin nan cover kaya engan. Klo kaya aruloman ingan sumasta mga kaya Mr. Lipan, nga anak yung makalimian nga ako nga nakfasya Tuesday, dasta set ya pe fahk losingan. No, Saflah sing akketeyac pa. Secondary school si makum ram kun nge kalutut ki kastan katsing e. Pange ma si may akketeyac. Kos fin we alu Seattle ki secondary ki lutina fanan sila Mr. Larry. Eluskat la dege malutut am ko na contextually follow na dok inakketeyac. Relak kisin siya. Panang ara adagata ngawim dan kiya ko siya ulak ngayon ram kun na ki passion singing. I can see that. She's like, umlegat ka na kalin mo itala. Elos ara malos ara with passion ka elos ara na may na akfal. Nangakalin na kiwala sila. Ngayon pa nang alalutut kun. Ara usipa na sikan ka chilpe me fashion in fashion na damalipan. Nara kita ka lang ka pape nga sispe marang alang si wigum to ka nang alan fungi pe mosh. Bakanan me chaye. Tigin magilil to ka pe me fahk pe alena taishish multi lala na ke auliak na paising. Nara ngalong si befakulo with that note. Nakalimi kum from muna Mr. Rimas. Si met me shuko lash finanya na be bakum from kun. Kinga from kun shuko metigat sum nagakate ke mante kulangan chilpe na usien assume golden voice of kumita la golden voice of yang ngamo kumita golden voice of Seattle. Ay, kaya malap. Kung alam na pala na pa eh.
Tigin, kulong percaya. Tigin kulong percaya. Ngakan long. Ay kulong malap nga ke we go min kaksakin kat ke kulacnsap. Wana makalam miguel tamlil laringan ke akketeyac wolal contextually na ke Sunday school. We pe kulacnsap chila tigin mekil and fashion rela message in kaksakat kayo. Ang gulo malap ke kung may spell nung kun sukye capture ya ganito ka pe share na sin na yining na sin mitlas ko sa. Now with that said, kadang siya pa if na shon zo luga mam del si del kin on a lu ko yema kada ikesta pe lom del kan sa manuel tigin tres kalen rep makin pe ke pe makat go we go was yining yingo. Tigin if na ma si lu malala nga usut pela if in wang nagat first na mit na galen chimit na ge mande. First na mit, kulong malap. Lumalap. Katsum na ke lain chimit ngan sifean bange kadil kalang na sin nagayo kadil kalang na sin nagayo wana nga kalim piang siya Moul Saflah pa wit na phone singe na mantian bangen kadil kalang na sin nagayo. God is generous to all Mwe Read ang taga gemeto longol fossin na gasing long gosh na vingo me sam faxil of Paing Mwe Read sinage wit na phone singe taga ge meto sinalya fossin long gosh na getolin na ashka pashi mataga mantina ge lutuche sifena phone ge wit singen living lastly Moul Saflah kapashi ang penna me kada farma literary context singe sapta sinalya taga kapashi penna na ge me sapta mo. With that said, katita tarila me puksemit ke New Testament gospel lal meto. Tigin treskal shamram gun 4 years of silence in there me time sima shalik in maslon Old Testament New Testament sing and one in our silent period simen wang la masipa shamram gun yak wang la prophets me mit saplan God and wang la peren God. Tatikal me balde 2 week or ma wang la prophetic message mataga ke palan pelching and one in maki mo pangan for 4 years of silence. The my plan la tai sang na sin mit pacl la example Isaiah pasashe wo yak ko yen mai sisa isus lan Jesus Christ yait fu godo akwa klan God akwa gidar ingin al daga manifest makain na vingatli gospel akos ngani met taga indi akketeyac met audience ma kashi gospel ngan addressi kateli dana gospel and met or taga yok na sin oriented na sin Jewish community. Now it's very fitting if vingatli na ge years of silencing and na ge la katil na sekretary me talik na din Israel ngan ndak na Ephraim through Ephraim then place here the rest of the world. A program singa nakwa gitari tako in the Old Testament fakyak catching Messiah letaga in me letaga na ge tokoshay lan God ka tokoshay inga shawin tako na meto if ingatli na outlan lan tana arslu lap di me ko shakelamiya panake Sermon of the Mount Kashmir in fact ma discourses arsmal me ko shke
discourses make or nine martin discourses make or nine or narratives ko stories ma akketeyac ge kulacnsap like Jesus ngan yok chube ga din li na ga som na ge malutu china ge mandian ta ge sap ta long ta na ta chang na ge me discourses akakos narrative akakos ngan ta ko passion na ge living lastly from kun chi me force cash ta ko ta na bi de ma akketeyac input lalos na ge la tal tolla man ge o ge ko me na Jesus le somon from kun Kosrae inge sausing Kosrae inge sausing akketeyac pelton ngol luo ke gospel al meto mo kayna nowhere else pukul ngolon course kingdom of heaven ching from kun ke gospel al meto mo kayna pelton ngol luo akketeyac na vingatli from che ka fahk piang la gospel al meto orient strictly na sin choose met katelia the benana fingat somli sapta she met ikekta na me genealogy like Jesus Christ flock Abraham stay within the Jewish orientation chingan sapta sinage sapta ko suche introduction na lele sinage gospel al meto I think got somli discourse she met da sapta me nage course pacl me ditilal final ko me Sermon on the Mount sapta singaul pangan discourse siya kluha ildaga commissioner apostles kamit saplamngan na liti na siya losoyen kulacnsap pel siya losom sapta singal tolu taga discourses ak tolu from kun me kingdom ko me parables about the kingdom of heaven mga yok siya pa kanila outline nga kanila na pwela meto el daga from the sin choose nga kel from the sin choose nga from confession el na akketeyac ka extensively explain fashion man choose nga tatar compare na ke gospel cha nga pel chi from kun tradition lan choose nga na dan so akketeyac man audience lan daling nga na choose el som not ke broader audience lan dalos na ke gentile ko roman a yok siya pa galim gela meto el daga strictly Jesus Christ Jesus Christ from audience like Jesus Christ apa mwet choose mwet na lal fan kat som li from lal boling akketeyac ge la ta lal nga na masaya singe was me akketeyac pe na ke gospel nga el rejected ashin non ko pacl minor me prophet singa luo we major prophet ako singa ke ye na pokanteng katel sapelo sin akketeyac siya pe masaya le tago el tago Kosrae God arsh alos mo tikom pa masaya siya naman bangay siya lut mataga folkleshing Pharisee ke pel nalilis ke me silent period chingan dal nan mo masaya si dal sano nga ito ko iselo ligi kokolan Roman el den at dilila masaya si nga ito ko wana chermaya akketeyac masa pa isim na insiyan mo ito na mwet ifingat li gospel siya yang nagel example nagel son el from kanal Nicodemus fingat li mwet si Nicodemus na ke lan met lal na ke masa plal mo si lalle katang lalle ta mwet litingen dal shas lagi ta masim madal mi so pa masaya je ta no Kosrae singe ya shin chen mai it's not the external it's the inward fahk eternity it the external with temporary pangan masima force singa no laro as part of the plan rejected katidala Jesus som nam evingatli context kas saptalong nga akketeyac bela Jesus el fahk bella misia saptalong siya ke meto akketeyac la triumphal entry na malutu chika mande ta akketeyac na witna luola
Jesus lesson rela lines up sima yokin made sacrificial me sacrificial me Kunokon sima itak yang na siya lito me obediently went through it. I think that kapag mangan na ke oye makatali na ke malutut siya na el self-seeking nature na ke me kisin siya klan may cash of siya matigin na taka likia fahk lo siya taka na ke mutan sapta longo fasho chi siya likia akketeyac na me kaya me to Kosrae yin inge sao siya na lelamon na ke siya popolya lelamon na ke siya popolya sapta longo fosin na ke singalon kors pa may tutuchengan ta le yok makat kain fahk ke keslan lans meto kena likia akketeyac me historical context lan meto na katsum na ke me literary context singa na may lutuche ke shenri ang ito ke sapta singa ya fosingalon kors na ke tolngo fingum le fos tolngo jengan ta akalam yang amit pos siya in belinge fato amit pos siya to in belinge elo siya met na may lutuche ke mandian ngan me kadil kalang na sinagawa fingat le fosingalon kors tana fos tolngo ke sapta singa ya el sandwichie fahk masifan na pen fosingalon kors akalam yang na chise el fahk inge elo shato ke met elo shamet fato e bangai oyen si ipladap na ke toko sai sing chise se da line pel sing wang na lupe el yamal shun meta tena moil pal masaya se mal sano la taga orek makin malutut ngan ka popol yak ngai nakalimila meshi ina no sarke ala akketeyac ke popol yak orek makin me polokyashi ma kalimimo me to mo gena akkalimi pelton lu kingdom of heaven na vingat liepen na ke Jewish in akyohkye la Jewish audience pal meto ngaitana gospel siya yang maging kingdom of God a meto maging kingdom of heaven in akketeyac masap siya ko o yesilan may Jews ngayon the Old Testament al siya nga fact God akketeyac sila talbangan nara maging kingdom of heaven which may kumkan maging nake kingdom of God siya ma Jesus lor maging popol nga akketeyac nara fingat sum na ke mas we ay ngamoy pangan Mwe Read dake sapta long fos sifil pangan polokyash to Kosrae lan kasao inge wana kalamia repeatia masingen somanyak yo kalwania el wana in kapcheni sapta long lalkuske gospel al meto to Kosrae lan kasao inge e wana siya may kedo matang na waitula kelututen inkona kata may tinorek make ime in kreplan me e akos patagal kengan pangan ipsimenta patagal fosingen ipakluan etagal ke fosluan ke me ikors na ipsiak toluan alkus na ke singaul na shaflan pa so maksafela na ke me singal china ke singal me gos katlie me torkas ko sisak tukulan chi masinge pangan ipsimenta pangan fosina ke ikors akluo molo sifan na fosalkos na kisnyaul tolu torkas loloik fosingal singal me gos na fosyafla singan pa elosya to gefamet elosya met fatok pangan iplu magate ko ipakos magate sang kolgat ke malut chinga to na akalam yepian siya
Vingat li nake sapta met ngan ko nake Mwe Read petok ngan yok na nake sapta singe fos mtake fos longo ngan akketeyac nekel son ko mtankel sepeti el tagana yun Jesus we win lunatal ele pasta yematal fahk la 8 mile kesia Jesus el fahk me kom langsi na nesha fahk wala manasi la wen lu na tikinge famata shile po leyot shile po leshe ke come tokoshala ashkani nana lan kaishi matamalutut ngan asho yema ke chiche chamram gun mala so mi shaka le mi shanga sifilpa molya ngai lo shak na shugin hawla la ga isla shitsuko la ngan pangan nana klan meto efin gatli akilin na ke me Kingdom of Heaven ching na forship lan maliti lan kalutut lan talik na din kat ngan na ke usi pang Pharisee ngan to commonplace na sin may ngan na masaya si fena el dako may el tangan mo lo sila lo expect mo physical man nature lalo so pa the spiritual nature watching a yok shupe ka din kapassion na ke tokosai sing men even got kapassion na ke o yesi mga mas ke ngan ngai mga kung sam kin mutawaek announcement apa katin lo siya cash of loss in kasao fingat tin ako neki dispensation singa na ke flock si lan lem nge wana ka dakkalami ke siete sun ke sapta ko fosinga ton ke sing al ko singen kada miss the point na ke masaya il show na sindalit na dinga nge siya kalami me centuries after centuries centuries after centuries Chisel show up there, recheck here ki la wikak lu na le. Tukun wikak lu ke malutu singa len wo ki. Ay pa mai chima fakya mai tago molala talik na din ka ngan. El pa masaya singa. Pang siye ki team ke gospel wal meto. Masaya si mata akketeyac na sindal na din ka ngan for a long time el pa tago ngan Jesus Christ himself. El pa masaya siya. Nangakong katita the full story. Na kaya tram kin mo lem la shi buffalo ka tin lo siya ma siya arsin ka sha lo siya cash up lush in ka sha ma siya pa na ka tin shuking na mun la follow flock singe ka rapture singe utak ka kwan church singe it's imminent that's marriage singe fa may imminent in other words kain sikyak anytime na if ingat liebe masikyak ke metong na ke 400 years of silencing and na simla tayo ke puplantene lape. Simla. Ilan akalim ye me saptay kaskel tenel. Ilalas mosla. Wan matafong le ke plan man God. Nangakom ke katlong mo lefloko pangamasima me malututsi ke siya nga ito akalim ye kadin tol naman na kayo. Chisilfat na sin matkasap singan sum Kaya na kon na maluman sang na sin kayo nam tagaw pange oye sin na tokosai sikat kalensap ing wan in my nan taga metigi ka kat ene na napay ka din lela kat pa nan taga mate na focus la siya pa kat magay na pen na managawa siya belgi kat taga sang kati mate managawa will fall in place man pangan wala ang lan kat metuan ko faston tolu taga shuk to ko selan ka met ko milya ke makumenim kanuk nukloman taga shuk ke met evin pangan orientation ke art plasha naka oriented na ke floxing and na ke rapture sing naka that miss the point this is the key na ke factual meto na ke lututlan Jesus ke gospel lan meto they missed the mark now when Pole laktan mika room sapta singal china ke singal tolu tal Mr. Mark na ito open na sinchenta and that's part of the plan. Kat kapash yang kesben siakustan lan may Israel ngan papa na sampram kanya ke leprem sapta singal lu eprem ke channel sapta singal lu na ngayon nakatagali iketta lan malutut siya sapta long mga kalme tokoshan lan kasao o inge popolyak sunga to when I see a keto, matang na white ule.
Kelo tu tengin connect katamwet inoret make main grip lal. Metel chungan elo sincheshe elan modina shelos ipin silver she kelenshe. Fall na kemolo sheorek in belshe. Nal supalos lenain email lal. Pangani pye met ngan met chingan met kato singan tang na som shuk met kulacnsap lal. Use metel chungan elos incheshe na kelapashe. Elos incheshe en modina shelos ipin silver she. Nal elos som na email lal. Kau ya ke lotu shena e sibit va vloklen na ken in kakao e kuna e katape mwet she tuwe e wan maro. Al fat na shelos ko som e wipe ore mai ni me in crepo e ngafa moli na shiwos ke shia Moul fal. Kadina kadin lie ipsingan. Use meta tang nal som el ching met ngan el dan sheshila ipin silver she. Au ya el som el fahk somre ma nga fa shot ke ma fal si pacl me ke mri chinga mo au singa lu au to lu si person o ya si penal fat na sinu se ke au ya som la pa fal chinga u shot na to ko yang el si person ke au me gos som pena gen ni kakan met ngan tu el si pa fat ara au ya singa lu to lu me gos we utang siya uli me gos na phone na pasom na in field jengen mot kaya makad pa machima met kaya to siya met kulacnsap ngan pa met lalal fungi imagingan pangan kulacnsap lan god ke fella siya pangan main kayen me akketeyac kalam yang na me sikya ke fosal kos na ke siya fosie na ke kos part fucking na met kol singan ka met kedo singan som tang na som uli me kos na fon na sie u ata kana ke sabe awon kos mo sie u ke awia sie ke singan lu sie ke to du sie ke me kos na mot ko mai awon kos ke ko el fat na sin pet kedo singan fat na sin met kulacnsap la maliang metel som running an talin to ko e kaila met kedo sie fat na sin met karing met orek mal bangun ma met orek ma emoleng orek malalos nak mutawaek kelo siya takay to neke met matakay met na akollah masingen pe bangen ikadesum nage Old Testament na nage masaplan met choosingen ka klik na tingkat ngan da bangen even kumaret makin nimpui met kumena kon moli na shelus pe na piusi ak tamangen tamasingen taga ala kalamila machinge akos masap nge elusi lam tak modi moleng na shelus na sa muse meta tang use matangi meta dalin she sila na ke ipin silver she u mataga kya ya singal lu to lu me gorga met kedo she farot rep ma kate fa shoot ma fal na ikele use nai to kya mataga kya me gorga mataga meta na meshikya na kai si met mam tawaek rep ma ke au li me gor ke ko elosi ipin silver she esa muse meta ipin silver she pai tak na shelosa penin pe pange au on kos ke ko uta ko use mata ka au me ko sai lo soret ma au sifan na itak yang ipin silver she ma use meta met kato singan ole la mo e pangan molin which is that's the fair price ke culturally fair price na ke pangan pel singan met kato si ipin silver she pangan fair price even kum nimpui met ngan ke context singan ke historical context singan dana ipin silver she fall in sang molila met chike len na fon shi naro usi mata ga gaul me ko rek mana au si fan na usi mata ga lie la lo sis ipin silver she so mesikya ela automatically assume ito ga pel la lo se pay more
Apa nga oyen to Kosrae sing. El met fatok el tok famet. Ito ka le kyalan na get diti mai to ka tasta pa nga ito. Med kais ka to Kunokon nga to ka akyohkye ma si to ka ke me wik na phone sing. Living lastly. Moul Saflah living lastly. If you got do it non ka nage ort malan Jesus Christ nage salvation ka redemptive work sa mga kung insya wo ko neta la ka de som nang ka sao kes ben ka put our faith in him ka dali na elo ka la glory na all na kayo el ka chiven ay el become one of us el tangan naman may chin ak frashil la kulacnsap ko redemptive work sa mga na rekla na Metligim tawag niyan creation. Makin lang silang na sinfell. Ano phone? John 3:16. Na siya mo nga usay may dan kasi siya ki o ya ma magketo siya nga siya ngakalam niya tayo ma magketo siya lang mo ilpakat. If dal kasi siya ki man kada ready for siya kartok nga danal tako kaksakin loloiki generosity silang magketo siya. Pangayon to Kosrae lan heaven sing. Pangayon to Kosrae sing. El same across. La kung taga kya awi ka. Kung taga kulacnsap ikat. Kung mutawaek 1982 taga bottom line up front ba kaday is mo mabatbat. Kat na fun na is mo mabatbat sing. It need to be same across the board. Na vingkap taka nage Moul Saflah sika wusi mataga met ngan lie from lalos ngan nage langkalang yoklan met kato singan. LOC is money laos tawakin torkas for single siya kalam mi. Line met kato siya. In fact, met matoyok ito kinge fahk. Met matoyok ito kinge los oretma ke au si fan. Akot Kataret malain na phone si fat ye fata e komodi na selos wana ke komodi na shish el chamet fatog el chatok famet na met kato siya fat na sin selos met kawag burong iya ngatiya na katashik na siyum kung tayo siya inoret malain phone siya kay pin silver siya na. Inge komis manilom an akollah na lom siya. Malang siya sang na sinwet siya mataka. Ito kinge lapasin na mga shot na siyuman. Yet ye malak insulela mga era kemani laksivena. Ya kung loloik mayen ngara wo na selos. Katetuin siya nga sige liye nan ka na kemo lakum siya. Na ke eving kat may kulacnsap silang kat. Kagat mata liye fagya na ke popalyak siya nga. Wana ka din mata inche po shoshkin gara mo kat kulacnsap pat kateta ka mem. Kananakin mo nga. Fagana pa ye inche silashma katin taga na kaya kulacnsap siya. Kataf taga tafin nga di compare ma katash kaya na sinwet siya ya kagat sang na pa inche na kaya may keto silash nga pa kat LEUM GOD. LEUM GOD lali pre ma si shake up. Mana pa sila kat kulacnsap lali kagatara tun syuk mo tayo ushe glory na shish. Wanain me kadefak fagya me LEUM tay loloy givin ashmashi maturela woli kikat nage makatash kaya go elostaga katangat le ay fak fogya ngako na kada yipsingan to sige non ka na kayipsingan mwet nga torkas kaya so elos inche sila na kayipin silver siya na kik generosity ge kalanglan mwet kaya to siya nga me elsang lapasya fan
na sin chelo sia to go ret ma si ben pange to Kosrae sing to Kosrae sing akalim na pacl Moul mapat sing manchi mat nukewa it's evenly across Te kung tagay met kumeta mo we're going the same place na machi mai taga na si kum siya pa na ke moul kat mata ke mirror ma chi sel taga ngai lem kat si vena taga sang na phone na moul lan in sang me to in fact met taga pang living lastly moul chi ka dash ke mi siya ngai ka taga lien na ke mo tut pa siya ke me tusti na ke set ngai em ta ki kek la ka din lela mo in se wo ke moul siya ngai eto ke taga mo asure Met man ta ku met man ta no mo elos catch up ke mo singe mo na pai si mai tago ma chi sis le tago ngai e mo to as mai ek la so na selos e tago yok na ke ma lu tu chi pe ke Wednesday an nga ta ma si na ga din kalim ke nge na ngai ko tin tol la mana ge wo diki e ka tlan da met gi mana ge wo me orientation la so pa to Kosrae singe na sin ma chu singe to Kosrae singe el toko elos richekia na nge na ako mata na ke dispensation of grace singe ele sikme orientation lan in shares si la ke ngon in shares mit kulacnsap ke kat kulacnsap po katina tuntun katina lila ulyak faka men it's just evenly across mat nukewa is mo mapat pachinge vingat matlal fung pange ma singe yok chibagan kalim ke living lastly singe pange oyen molin to Kosrae singe kat mol in to Kosrae singe pa katitok katliki liki mo ta intagamit pa fin shak sineng el sacrifice managewa life is glory to saka sang mo lalo fin shak singe e pange me masi mga uminan kalim ke popolyak singe la mit ngan taga inge me net la lie ke oklan Jesus Christ pa na sikya ke fin shak sine sie mo dang na sirksrik belje bena Jesus ngetang we singe kom fa we in paradise pange grace singe pange pakotin langklan yoklan kat na sikom makumaro tigai molikum le malipan illa tigai molikum le mamit keto singan sum shuk pangun na ke ore ma tigan sifena iskom yung na ke makumpay molikum le akpo kita in kenek suko ba Jesus Christ na naga di mirrori oilan Jesus kel da kaklannsap kel mutafel Leistele to ipangen me akte yafto na ke mante das mun tikin treskal na ke tuste na zo ma ko la set na ke Wednesday tikin treskal lo malap kaksakin ke akketeyac na wo fanen magat lipsela sium Minister Liban umgan long project tikin alle kalim project fast na me kalim na pa na bien ako makkalimila si matsupulas nge wangin la baye Pinay Kosrae basta na inaklaffer will wangin la pangan na sibela ka ba moral of my question is this bakanden met keto la sumdari baye ao kum samsam ki Kosrae singe mamolo masifan na la kum mutawaek kulacnsap nge kan syarap sina masumla kanita la los makulacnsap summi da na ustaping at trona sumna in Kosrae Daldena en peke la usum. Masilan gat nge mana nukewa la pasifan na kadis la kadutyak nge. Gemolin met now gemolin met na pangon mo malas paurek mo. That's where we go wrong. Kat pangon mo kat fin samdek masinge malas. Pangan yes malemin lang fastly ki ang atya tala siya kuman. Doctrines ma kumnudian sinal ki doctrines ma Angi pugon ngolon ko snge. Now correct me if I'm wrong. When gumba we malutu chinge pa nang arang akyohkye mi nakayekot. The living. Langa mutawaek inge na in syarap singe
The Lord anoint me ke crazy mam sham gengan. Na panang me lela kadin ana ke makalamia tin che pushoskin karana malash porek ma. Malan kat papatamash. Mam daw ke 1852. Kat share mai kadin mo malash pamanga malan kat. El siya fat dog, el siya tok famet kat finde ta kalmen melututsingan. We missed the mark. Having said that, para kastal Tiki ngay tam da matarit makin pula kashingan kaya mtashamram na shiko. El siya met fat dog, el siya tok famet nangasum bro yini nga pella nga kachil pang na pang masing. Lakum taga nga me malan kat parit masing. Kung kulo malap ke Wake na le kalam siya smasingan. kulo malap. Kadin te pangon mo ngau chagi ke 2000 na cash ko 19 na cash. Nang guarantee mga sumtam ta ke palace si machaya nga ta mata ke room sriksrik mo pakan den fahk ke en sin LEUM GOD. Na pa nang masika din nan para so kas nga ta ko. Kastalmet mo nga ta ko di maluti si mata ke tustian ngan pangan. Taga nakkalam yun na siya ke so kas. Nangan ka no si akketeyac si mata ko ke intro siya nga so kas ke lakkalam ye relationship las na sin mweta. Nga kung tikan long yan ka wan mweta, akat na nga din preach na siya mweta long cut. It doesn't work like that. Ina nga tang lima taltal, nga tang lila, kat massive fun na yemtan gat. Ngat malikat, kat koflofol da ka, da koflofol som. Mafak ko ingin kain, usien na siya ka din na akikati. Should be lila malang gat parek masing. Nakipuklan so gas siya malutisya nakitusti at kakakya nga Fakla pugin so gas iloreni malutima won nakimoli ni kwe o ebe molin ngan. Molin ni kwe singe molin ngan singe ke Paul sham kun ke le me ko son ko sit ko saptal me ko son ko sit kos ke rom nga masek nga syuk mama kasya na Dr. David Chermaya sham ke the greatest chapter in the book. Forget greatest. Ishamram ke molingan, pasaptal ko ke Rome. Lagat finli na kesokas, ng fakla ke molini ko ay pa molingan. Yok yan malutingi kasin kasa na ke, o yan molas na kayo. Matawag ke kasin akes makanyakot, la siyang sin LEUM GOD pa, matawag kin itayak. So kasi wasit ko siyakat, alita, kali tasakta, katena referent na ke pelsi makat mongyak ka pelsi kat pangon mo malas parek masing kat man kan nasip natas nge makimoli ni ko kat pangon malas parek ma na banang sogas kita kan dutikat liye kung hindi saksing so pun saksing na ke and silang kya vertical relationship nga kumpra na sinkat pasam nga ta ke na sokas ilta ko awian na naklas na sinmatwiya siya. Naramaluto siya kita ka na siya ki tustiang fakla elos siya kalaeng ako insiya woye yak sogas luo pa context ki maluti siya ki Victoria ki siyate masamsam kun maluti lalmet ka maluti tolngul siya masamsam kun na fasin na nag-iya pa maluti siya mga takake Samram kun fakla kung fin shulelan maslun elawo. And we cash up shulela elawo. Having a good name, inersin my mem si you're in mweta, oyepe you're in God. Pakalim yung kisogas tolu fasakos. Kung finaro inge, kung mefa you're in God, mweta. Bukla Solomon ki Ecclesiastes, saptait kor fasifak mo, mwenanak ki oyen moula. Sila wo el woligi onokeng yokmolo. Elenin miselom woligi lenin shustelom. Nara honorable reputation jenge. Because of good character is value far above having much wealth. Lalapas sen lom kay tayak mo peng account luman fet lalapaka. Riches is useless. Bakalimig so kasi fasingalia.
Mwe di lalo sa mwe nawa molom. Oana siya mwe yan na finchi form ka siya mwe walwal na inkayawom. Wasak luwa fakla osma siya mwe kasha po mwe kasha po ana siya kaya. Oana messing ngayon. Na bottom line ba, ilos na kayo ni recognition God. Therefore, God therefore is concerned about everyone regardless of their economic status. Manil parikat la kayo. Ipensi mo lokalo ko taka, may dita ilos fashliki. Tika dita sakla, ilya siya taka, akat taneng. Simet mawangin na naklal fasyang na kaya, natako ay lauli. The one is aware of danger, wisely avoid it. Kasta siya fahk, makumvin lang siya molom, na fashtigi may kaship pa ng shraf ko, masifas kawiya, masla, met kulukin gani klalos. Elos ma, nalfon, ito siya kla, yasi nga, dahil they avoid it. Should be na falok lang naging maldisima, tigin makilil, okugu, nanay na siya kishenre. Akfalat yung LEUM God, si po si sel, na kung fakashap, sanakanyak, elois molom. Ay pa naging samlal David, samlal malsis nga litkos. Constrite heart siya nga. Lidan da kim dalik choose ngayon, kosla, pas circumcision siya nga. Kung hindi ka circumcise siya art lumaan, na kung di kain me anayin lela mwet kung makilis kumyak siya nga mwet en sham na siya wala lalmet lele na paneng most likely kung may run into some danger problem basic yung naging siya talik na David siya nga is advising godly advising with mata elders, so surround yourself with godly advisors. So kasi nga migos tongol dolu ala sham kun o yesing sanak sing reference yang sin LEUM God pan genik na akketeyac. Na genik na akketeyac si kung may naman pasisel na fahk kum. Mayen a person cannot be fearing God katikan makachangin sin God kato hallelujah baklakat lalmi God makat kaksakin kat akfalatil. Ayin siya sisla na karkarla na ke pride. Kesango siya in sifil. Cash up, honor, and life result from fearing God. Pakalimya kisokas lungod siya, pasungod siya nga. Nefakyan, fak mo. Kumin ka lang as was na. Na alois molom. May da fa akflatikom, erawunasyon. Now, righteous living siya. Righteous living el produce. Main siya wo. Kung fin lang siya molom, na first thing may kaship masla, may kulukin gani klalosa. The wicked have problems. They have thorns. Pakalim yung kisoka singal, migos fa singal ya. Kung final siyang kung mesyon maupayan na kayo. Kung fin siya was, wangin malukalok na siyum, wangin malakalo esun kum. May kasap kum ace, king gani katashik, sana in wangin le. Dasak ta kol kum, na kemise, metliki wangin le. Like thorns, their conduct keeps them from getting ahead. And like snares, they stop like trap animals. Metlan metmetsi, on the other end, cautious in gain, te patatyang naging ganakin kaship nga. Kipel si malukalok taga. Met itayelos fashligi. Siya met wangan na nakla, el fasyang nake, natako ay lauli. Luti na sin talik in ganik falilan fashke. Nakil matala, el fatye fashligi, spare the rot and spoil the child. Masya nga dalik na da siya, na soft na bay. May katkuloy. Nara, kadinan nga dang lila,
kagat fin fasting fella singa kat akollah talik natas dagan si vena. Kadina exercise or train the child for adulthood. Kanan konek mama okyalos na nagkikaslan God. Ilosin mo makum mo wengen le dal dersak na mataki. Oye may karanganos matako ki sangang sinlem God. Met sigara belos met kulacnsap lan met kashap. Oye kung finger siya manisin met nakom met kulacnsap lan met siya. Ay bakalim mo, katena mo siya tak na likvitelan rik makuluk, Kosrae yung ay. Nakashkashagupe lalos Saflah. A person who sows seeds of wickedness will reap a harvest of trouble. Now trouble is inevitable result from sin. Bakalim yo faklal osia matpala. Sapta singal pas singal doluan. In fact mo, kosin tiaro inge. Kos tak na lik magulug, Kosrae ni fahk. Kos kang fahk kas kikiap lowos. Mayen kos na lalfung ikit chariot na duwos, episin sol si lowos. Polil fahk mo, kosin tia si fena kiapa kos wosle. Da kadel tia kan kiapa yakle. Katay na mga siye mwet, il tak na lik, ila fahk oyepe, Kosrae ni. Furry, kashkashak renders a word that means overflowing rage. What the wicked achieve through their fury or wrath will not last. Lang akom sangalik, ara nga intimidating mo siya. Mga pakul, kanin mga Kitin pelan na bayrek mo na everlasting di kan sikyak. Kum in ka lang, kasha, mat sa kasha, kimamunom, na kumpakin siya wawayiyak. Maluto siya nga takala kalam. Nara, takpa na siya mo, nimit mo yurin mat wash. Kamel me mo yaya elara, ele fahk mo, fasha ispekata mo, tasak ta iltiya na fahkin sipay. Nanaklal siya na, kume, wutela makum la, kasi niyan siya lumefawangin la sipe. Mat wash, ilosar na, salaklakin kashapi. Ora elos tiakilin la, elos ya sana sa kashaple. Nara, kemaluto siya nga na siyesh. Inkan lekshin na kashika ata, kasi fasing fahk mo, elos siya ka lang, akin siya wuyeya. Kaya when the Lord put us for His reason, ako pass on forward, langka lang bakotan siya mal isyung yan kat kasi. Naifo ka larang wala siyesh. Akat sangalik, siya nga pass ito na sinmatsito ka. Pangay mga siya gospel siya nga takay nakaspagat niya ka ata. Convin pala siya mo siya nga akalim niya. God is good. Kila malab nga flock na yun na uliban. Tigin, kung kulang malap kaya akketeyac na ketustian, na matlas Kosrae, wana kat lienge, namnash, kung daga wigat na, liya kamen na, ni first input lom kaya malutut kaya man tetustian, kung daga liya, at the fact na kaya Wednesday, si fe na kaya February lang siya lu, main siya wo ay magkayok. Main siya wo ay magkayok, taga kaya look sap on course, first long na kaya long course. Look on course, first long na kaya long course, kat kalam kaya gospel la look pa, pukak to look at New Testament, na pangan siya puk mawang meto, mac, in rela synoptic gospel singan dali ma si fan na wanain taltagan na si mus me ministry like Jesus ngan Galilee area na compare na son na Judea area na katita la siya Luke el Gentile siya el pa ma siya met as me fragen magayon na Gentile siya ma arsh siyum lalga pukon ngolon kor tig interest ka lalak kalami piyenga na lalo research lal nga nilale deliberate el som shoot lang connect na bay na el connect si na eyewitness mo wala Jesus ngan ke example na ke son bidem mo el som shoot fakyak ke kada commentary mo el som pe shampram na sin nen na ke Jesus ya as ispe to kan men faga ba el som ila siya Gentile si bang not eyewitness el som marot me diligent la la en si isogak mapaya nen somosla na sin mo si bang Theophilus kadila el pas mosla
gospel Luke si beore ma. Samram sila dig interest kila church na work man mo siya man bange gospel to the ends of the world. Naro kata li na ke me siumlal Luke na compare na ke masyayang sak Luke kan kinla maya masipiyanya. Tana may luto na bobo si pa katinta ka loin na ke me saptongan ko siya Luke ngan. Ip na luo pa nga. May inche wo fos long na ke long tolu may asure long lakos na ke long kos. Na ifin ko may sam factsilak na ke gospel lal meto meto il tako wanan lenalil from na sin may choose audience lang ngan pangan Jesus il tako il from na sin may choose meto il simus mangan na sin may choose vingat liel Luke el Gentile siya wanan len som sum na sin broader Gentile Masila mag il tako gospel mag il tako action tak na action tako ke son Baptist ke sapta sin ay meda el som Gentile specifically na sin Rome or one an action diti ma from mas like a mag men wangan soldier Rome when los on the run all the time. I think got some like a Luke Gentile so the audience a broader audience like a Gentile nation come with. Naro think got the beatitude singing like a compare like a beatitude chima to got the metung and sapal me got like a caution when I'm kin le enjima masa lal Moses Luke el din let's from kun el from kun na main chiwo me when I'm think some really sapal me got sheet course me got na gate course ke meto when I'm masapal Moses at the weep na kalmunia ke taklan beatitude ke meto compare na ke me Luke beatitude ching el fototo when el audience lan ba Gentile on a broader sense. Now, I'll let point, I'll let go me to the point, up front. When you may assure. Now, when I saw gas market me and weapon and again, me, oh, yes, you might in a nash come sing. When you will again at the room card, me got worship on. But forced cash up, she might have some from his cheese, if I'm sick of my wo mo kaya na to karon ka me. Na to kana si commission in fact ipsrit luongan may inche wo blessings may assure woes ngan in the kana si kom na e sila lang na kom pa or mange. Kadel openan in fact mat na kaya na ge to Kosrae singin na ge may inche wo lal. Na if got the shoe when I saw gas nya kala me got some na ge sham si Namnas kan really shamsi in akyohkye masinga ke akalamenge toko ke shamsi inche wo mwet the fractures in Babylon mwet kulu ko kwen genek lan mwet sata kamatain maslon mwet akketeyac God ailengan kin masaplan LEUM God el nan ka ke lena fong elefa wena soko Shak yoki sisken in fel, Jesus fagel la in bel la. Shake tiena paula, manage wailero fakap kapot. Ito ka na si kumusingin li me, main si wuma lukel from the sapton goshket na. Silena lang si mwet Sila lang siya kay siya to kasi to la gospel singa to ko kat mo gana pa kay na fisrasr wana Jesus la kalmigan malitilangan might ma kat father giving to Jesus Christ pala karangan nakatin na kan malitipen na kaya yes para pro singa yok supen na kaksakin singa kato ka pro na si kes na in siya na kay wasya siya nam ta kisko kwan fela kat kumpayro kung magana pa kayo silela katam ni sinsipang elito na pala el pa kayo akfusher mana kayo na ito ka na rin katli me sifac ko ke Mwe Read ma ito ka fahk yak nga ito na yun ka mana kayo wako everything is possible with God kung kusli
me akketeyac ke mutawaek camel sugo somnake me mataninel sugo. How is that possible? Nangako mintaga pro ke mo ita intaga nake inche washing a yok shupe. That's part of our ministry. Eloshin long kaslan God, one man got ilyak, ikal la matching and keshupenel for laudia kolan funike when natal. Na me itaga ke pataga ke force ikashnen faro. Minchi was up on kosh me academy ipshimet ngan. Me foslongo. Jesus ngetang na sinmet lutlal fahk. Inche wo ko sa kasha tatok shalan kat malawos. Nagat inagadinte misinterpret masing. Katsum nage meto sapta limego frosto le akala minche wo sa kasha pingon. Tatok shalan sha malawos. Minche wo si konale etala komina na kat. Pange sa kasha pingon ching pange sa kasha psing. Kom alle manatla in fact la you cannot stand on your own. Kom mat sa kasha psike mo sing na ke spiritual sense of life. Pange ma sing minche wo si na sing connect knowledge la you need someone. Pange ma sing sa kasha pingon. In other words, you completely depending on God for His grace, for His mercy. Kung te kain si fan na karingan gom, inche wo na shoes, pangimasing na even ka chifena so marsh malas ke moul sing may pak matapang. Finka technology mo bange pa or malut ke so ka sipe malutut lal pol ko Jesus pen ang academy. May to kain kasap ni mal kan na la shell ka sing. May kasap lalos nga to itang kyang. Na wena tigin tres ka lakang bipeng niya. Molin ngon. The greatest chapter, Rome Saptal course, molin ngon na pamoulo. Kadina lali o iya singan. Kaya may Christine, kat matlalal fungiya, molin ngon na pamoulo. Nakatakilin na we cannot stand on our own. May siya si pang. May ya shaving kat makat kan chifena moli kat kan chifena karing kat chifena. That's what the rest of the world is. May that in acknowledge. Na isam may siya may asyo kom tak ke sapton ko foslong farang. Inche wo go sa kasha tatok shalan kat malawos. Inche wo go siya marshin traling ta go fahk. Inche wo go siya tanging ta go fisrasr. El siya tok famed, el siya met fatok. Fingat liya tayo refer siya kinapaya. Makat palak ninge na nga fingat mata faithfully gamol siya nga. Lalal fungi faithfully akos teneke situation masingad on a daily basis nga kat sang na singad. Kat palamay kayo, kat palamay asur, may ama in the very me pace ke maular ke insier ke nganar ke nangas composition lan inner being larsha kat put our faith in Jesus Christ mga ekle main siya pachijel daga fahk ke el soma met kom elia met kom forsya ngakatang na malan felang ngakatang la na iving ta ukaya fahk ngat kumekatang la pe. But of course there's trials and tribulation in life. She better gonna get paroy. She better gonna get local church. Come some we matalad from you was ngan ke duty ke Wednesday. We siya ke Friday. Cause Shendri took a long kastan got inake shi. When we're on the same boat. Audience lasha. One audience like metoma got mit Kosrae. Catching got in and pay at the basic level of this language, met Kosrae in masifan akollah na ka folloction. They picnic siya pagkatash ka nga win a spiritual warfare. Now promise
Lukel som lie liti lal chija somos lang kading kalam gela in fin ka pasna ge oyema kadil promise keng kada katang la mana ge wa kada is mon mapat pachimai to go living lastly el chatok famet el chamet fatok kat som na ge fosigatok ngan in wo ko ke meto shangai ko wos shi ko wos le angon ko wos kanaus lines ine wos ke shupen when not in mwet kos inche wo pero inge shosho kengan to yoklena malena lowos in kashaw the mwet mata lalos or a weapon na inge na shin mwet pala siya sumla met umning kayan mwet pala the kopen na again New Testament katli mwet kalansap na kay walan God in the Old Testament again New Testament compare na kay mwet Christian mo siya that being persecuted pang history pang church when I from ganyan mo me ICI fin pa context nga ta VDC belal when I taya gi flong ya gin full one mwet kalansap son baptism me pakpakle in sifil. Now, of course, Jesus, il should prepare for action. Now, if you come, kalensap God, il yakin na may ngan fahk makulukain, wait, Allah from the lashikia ka mema, ako metal akong kalensap God, kung tinalila akketeyac inge may kalensap, prophets, apostles, wala lang Jesus Christ himself, elos minsiya ke kalensap siya. Masip ko mo siya nga kapasita na mana kalimya ke meto ikasya kalimya kadinte siyang sinwet makain islamano siya nga kuflan muniya anash. When pang kalensap siya nga we're going heading straight on to the enemy. Ito la katil katang natari yurun kad wangin misya. Pa takalan lemal taka islam maguluk sipa misya siya nga. Misya siya ka tram kung nga te pa mutulla siya maka tram ka pastel na yun. Misya siya nga pa eke karta na vida na nga nash misya na sipa molya. Na kaya molya kan elesla eternal misya siya maka taka kilalang for siya nga. May siya wo siya na assume if in kum tu ke mol siya nga fahk claim God akketeyac kom ke siya kum fahk like Jesus Christ siya nga. May siya wo siya na assume. Neken na kum en wakipa na wana may kalensap ma kalimya ke prophets nga. May siya wo siya na assume. May kum katang la wana Jesus Christ. In other words, when ma inagaling siyangin ke. Te mol siya fela nga pa inagadin ilya kino. Mol siya nga raw ni. Katu ya kalensap ay nga na itala akketeyac kom. Katram kin masing nga victoria. Naka-transition sum na ke fostong lagar flong lon ko sakalamya. May asyo. When she was just cash up in Paing, the Kosrae story may inche lowos. When she was just cash up in Paing, the Kosrae story may inche lowos. Me cash up plan fella sing materialistic. Some like a money long lap so ja kato. Me cash up chilan me Kosrae si mar tram king. Long xiang on monfresh mushla kalang mobum in sheesh. Pamikatopshin. It's not about physical aspect, it's spiritual aspect of life. Mta joy, peace, perseverance. Mga pa inagaling chisla sa catch up kun. When pa Mwe Saflah. Manaka wa mataga materialistic nga it's short-ended, temporary to life. Masima ka de ekla mata molingon nga use eternity. It's eternal aspects of life. Mol mapatpat siya bang main siya na even kung taga mol kun may cash plan fella siya mo wang in an alone pretty soon if wala may asyo. Fame may cash plan empty may cash plan fella siya. When she was shakub in Paing tago siya fa marching trail. And when she was in Paing the goes efa ashur etong.
when she was kemet nukewa kaskas woke was the met mata lalos elos are weapon inge na shin met pala kikia pshesomla. Elia no lulap sipang. Komeis from washing meto. Wait comelia ke mameta from game. Mashi may na kunelia ke na kun glorify God. When it magana pa kayo shoot, may siya upaya. Because all of us are dead spiritually. God na fun na totally. Every one of us are sinners by nature. Na kung taga oret man na sinmayta, may kumispel no. May kum tuya oret man na sinmayt. Eslapel kung sumara may tayo from okay. It's in vain. Martin Shell kapayar ke Moul Saflah. Ka may asyo na siya. Kapit maluto da bang. Pinto ka kalim na siya. May siya may asyo nga. Sila lawas ka si. Katinta ka. Akyohkye malan God. Akin siya waya God. Kakata ka. Elyakin mamaytan nan ka. Sisista ke Moul Saflah siya. May Krishna akalimit na siya kas Moul God. Kadinte ukay malan Saflah. Nariti na akaliya. Rumusok siya lu. Akalimit. Rumusok siya lu. Fos siya tolu akalimit. Kimainge, maitlilia lala, keshpin pakotin laplan God na siya. Nga kafe siya was. Koshin isko siyang sifena na sin God. Wana siya may kisya. Moul and matal and may akin siya wayel. Paing o yan alupay ma fal koshin ra. Koshin tiye etay laman moul lan mwet fel. Ako koshin ekle keshpin God ilarulan na aksashi yan na lowos. Na koshin fa ko ineta malang silan God. Masya wo may akin siya wayel. Siya len. Kat life siya katash kanga. It is not to self-glory. It is to live to glorify God. Tema ka dito gamta. Already cash up large ke Facebook. Hey, li mga kang. No, that's not it. O mana ka wa makatil sinashish ke Moul Saflah. Katinsang na sin God. By what? Cash up sa cash up. Homeless. Cash up din na. Dito ka loss yung makatil na syungan mo. Oh, nga wuli gimat niya. Baka po yung malutusin. May ilyapang. Nanak na ilyapang. Kataga show off na sin medalya. May ilya. Arwo. Kadinta ka silpa pro katlen akin siya wikat. Kaya siya cash mo ngayon silpa akas man yikat ka mo siya. We're in the fight. And we're gonna continue. Taka may siya nga na nag-chisel show up. Let's show up nga. It's imminent. The podcast toto na kaya Wednesday. Kada sa mga ral tigin ka tosta. Manako pa ka Friday. Tigin, kung gulo man lang. Tigin kin nam long percent kung siya na mute. Kaya sang unsukuhan, nam na sang unsukuhan. Hello.
Bet ko makalen ke video siya. Oy, kung gulo mo malap, alle. Thailand na, tamtay wiangan. Tamtay Ah, klenta, Amy, alle post okay. pita. Agile. Thailand na. Kulaman lap. Unsa ko ma'am sang guest malal damlel western. Malal tamlay Western, Malal kulaman ayun lap. mo, Okay. late Ah, takta siya. Jefferson Benjamin. Aw, malal eh. Well, Pangan. mangan ka din nagatin. Aklan olos ke. Gulo malap. Nakulo malap ki With that said, lang eh. Lata ko, higiya pa siya nga. Western, lunch. Lo gulo malap malap. male yok shube. Well, ang chilpa na fact kulo na si wasta kayo matakangan. Kada shuang na kemaliti si katastange. Si fan fact mo in cash up kurek mawo. In cash up kurek mawo arke siya tamo te on kosh. Fasingalit kosh gelongol siyan. Kosh fin lipsela fact silak pienga ki raise up a child in the way of the Lord. Na katfin liye lata sila Paul na sila tamo te ngayon. Kade anak atin liye kadakilin la Super Bowl at fanatari. Coach si malalmat model tafala junior quarterback si. Nag-game time. Nara me ilorik maganin sang tafala tliksingan. E me nga kume sang tafala. Mutsi matakat 7 siya di ki kulacnsap singe. As a disciple na ki lutut payapal ka oya siya. Fakya mamakadil and trusted siya. Katorek magun in sang kasha mo itwiya siya. Katorek magun makatsamat mo dan kaksakin kat. Akketeyac singin alalim ni sifilpa na in fact nagi masimata ka na sika pa. Why win the world and lose your soul? Ito may miye. Ngan kain elo siya kayo wal mga lalmit met ngayon. Sumta lemil mga adik na siya kuman. Naraki nga kalimila polila na me coach na siya tumuti nga Polil mutawaek. Saman ba tingin makilal tikialu lala. Kipel si ma lutu siya kamel del takati. Kalim siya tolo like katakim urik ma saptaya. Naraki buksing ka dito la malad Paul. First si akademi la tumuti. Paul siya na siya tumuti si bange. Anan pastoral epistle si bange. O yes si ma inlotelang in akollah. Puksing dates ki akademi la. Simna na sin church Ephesus. Oyepet church ma arch in Mwe. Ki yakon ngolakos. After the death of Christ. Pa likia ki kenge. Elmata Rome. Saben Philippi banda. Metigi final imprisonment lala. Nara sim sila linge elsigen sim inakayel. Audience simal sham na sil tumote nge. Patumote a church at large. Na me katkain digi leta sila linge. Asma me na yok pa polel ki sham sa sil tumote kaya ngayon sang karangan na ke iplan. Karangan na ke false teacher ka na ke false doctrine madaluti kaya. Kat finigi nagasapta si first si nagalongulan. Pangan instruction ka maluti na sin me maitan lalalfungi. Na maluti na sin church pataga ki sapta luo na ki sapta tolu fasingalon goshan. Na ipsap na singan taga ki sapta akos na ki on gosh. Samsam kin na ki maluti na sin matkol. Na nga kinausi o yesingan inkan kashikat ki instruction may dakyang na sil Poland. Na mga background sa siksi mga kiusiya. Kaya maliti siya ngayon tako siya mo di saptaon ko. Fas siya dit ko siya ngilongol siya. Fas na lumay ko siya makakos mapas nga. Mutawaek siya fakla kuminsap na siya lo siya kashap kun malan Moul siya inge. Ilo sintiye masimit in sifilat. Ilo sinfilia fin siya klalos. Tiya ki may kashap masakawil. Okay, kat siya si yok na siya. Mana kayo na king anyikat. Akali na ki may conclusion siya may taga ki maluti siya nga. Doxology siya nga. Decisiveness ki praise siya nga taga ki kasi nga amen.
Nara Paul Sham Kun Yok na sil tumode. Those most in danger of having an incorrect attitude toward God were rich in this world. Elosma nanaklan na sin God ana in the rail na siya in Belsing elos pamit ma elosek me kasha in Belsing. Nakuusin tayo lamit kasha po ala influential. Lapay yung madel fagakasta may ito ipel na silos. Napapangan si mamatakaw singe. Paul had instructed those who did not have wealth but deeply desire it. Pangimasi ilki atresia. Elingin na focus na silos ma asyuro may kasha pa. Nara king akketeyac in Ephesus. Ephesus was a thriving city. Ephesus church as may members get church and arsana sildan. Na fahk nisama perhaps some of the false teachers had already succeeded in amassing a degree of wealth for themselves. Nara Paul the in sang KahsInKol Timote to deal with any potential problem by teaching that having riches carries great responsibility. Kimi kasha piyok taga na siya katingay tang di na kit may stewardship plus kaya. Forget makinya, forget karingan. The world must not be proud. By fact, man din siya fulat. Hindi beligiya lal fung ilalo sa kimani. Fulatek si mataga pride siyungan el denawo. Mayen oye singe me academia. It indicated that rich were basing their life on something which will soon be gone. Te makawil si pangan. Nara masi makawil mapolil ramsil tumote kema elosin kain akelosi in loang na kaya pa. Rather, they should trust in the living God. El sang na silos mana kaya Eke elos na kayo maarsana sin Belsing hindi kaya lalfung ilalo sa LEUM God. Man panganan si ma security lalo sa tagawin niya. Oye pela kalimi mo, the rich need not be ashamed of their riches. Mayen mama sure it's a gift from God. And then enjoy the orek maganya nag-stewardship ba samsam kunyak inkalosin karangan. Ino na nar balance ke oralalosan. Elosin de som na ke ala kaila na ke self-indulgent. Kan kanik may som na ke oye may panalosyang na ke rap ko of gaman. Narapoli lang siap na selos inaramawo. O lang sap na selos inaramawo. In kashap ke rek mawo pangisifela siya. Inin sewo win sang akolansang malalos in kashap mwet. Stewardship siya pass it forward. The rich are not to consume their riches on selfing pleasure. Melos maarsana siya indala na ngos na in syuk. Mama eka ewo na selos makena. O pafak nga. In kashap kirek mawo in sewo in sang. Rather they must use their money to do good. General call to do good is broken down. El ligia ki matolu siya. Fin pa payarsana siya. Being rich is in good works, but in practice and on giving to others pamasimitan. Masyakluan ba kikat sang kadin sang kinsi pa hindi kat sang lomalu kat tufugin nagi parking lot te anan masi ngal kinsi kay sang pala ang fokusin ka sang kan mangan. Nara eta fahk lang kat sang kinsi pa masi to kanil mo kadin ako na pel na kayo kadin shugin ganik ma effective in kain ako lang gashalos ma enena.
First na medel, akalemi mo, elos fin aro inge. Elos efa akye si pailang, may pailang pa foundation. E akye si pailang muna si elos si fena na kipel fasha. Komle pailang aki foundation ki lom si fin pakat akye ala na wo shalep ka fal na ki structure may masafe an foundation na pa yok si pe meta. Nalos sa kain shuk ya mol pa siya mol mabatbat. Fin manas foundation singan ay ruri. Iwa singan. Pailang singan inan ka. Nara kat fin som na ki duti silan lem. Sham ke kadita la metol megoson saptal megoson ko shitkos. Sham kun duti silan lem finola. Lemil duti ki maseok siya onin ka siya. Ang ngakom ngus lala. Ngakis to jas kungo. Mas kumafalete mit ngo mayok wil kiango. Ngakisilom si kenang. Fakil meden mo. Hey, lalala na pay. Fak mo, ni med losek me kasap. Na siwas fin vel. Yen wati le rasa kanausla. En met pusapa si losek kanausla en mo onwe epsela. Ako si ni losek me kasap. Na siwasin kasaw yen watil. Erastia kain kanausla. En met pusapa si losek kain utyak. Na we epsela. Da yen maseok lowos ashwe. Nan gawos onbewe. The rich must take certain to store up their treasure in heaven. Investing their riches for eternity. Nakat fin samram na kila investment vagat samram geng. Panake tithing. Panake insang nage offering ke church. Pasamsam kin ke oye mate nan ka ke sifena. Unselfish giving to meet the needs of other. Yokna, especially the poor. Na mange ka de losek, may kasha plashin ka siya. The person without God who selfishly pursue wealth will lay up treasure of God's wrath. Pakalim ya ke chim sa migos, fosin gil migos gan. May fakyan, kasin sin kun, may kasha. Fakwa inge. Inge kuwas mo't kasha. Purong iya. Kusin tang may malil, kaya may nga iya siya etaka na fawus. May kasha lowos kalamla. And nuknuk lowos, mungola ke watil. Kola silver lowos, nakla ke ras, singe efa, may lolain gawos. Siya efa kangla ikawos, oana eo. Kusin losek may kasap inland Saflah, inge. Kusin tiya, moleng molin orek malan mwet orek ma email lowos. Porongo, torgasgas lalos. Pasentang lan mwet siya, si Feni fukuni melawos. Sunin shengat. Lem galena. Molowos fin sisistake may kasap lalap. E may ngan. Kusi fenak falati kus nagelenin enwaki. So in doing so, those who give are those who provide a good foundation for the future and experience real life as it meant to be. Narel fakla masima eta iklalikingan pa in contrast to those seeking riches and ending in ruin and destruction. Pangan ma ita kakketeyac. Tema mo pa ita kakketeyac. At the model ma liyang ma utokot kumin karangan. Forlaligi siya from the strong then. E akakainwang sipe. Makatamu ita tafong lennan ka mo itayak paingen. Kipel Saflah sing ipolid should be na exhorted. Ala na fakin kialem. Encourage and urge Timothy. Lenak na sliyang nutilala. Nan kayak nan gala. Kimale that takan lao. Men matsuposi. Inna na liyeten. Elin na nalepain nanak. Alright, fact is the mode. Kung vinarang you will be guarding the truth. Teaching without wavering and without compromise.
Katotoy lagi malutisi kay tawi. Pinpayan Seattle. Minister Alec ständigt taulang el sam ke. Laso ko. Ka finne siya na ngay enga okot. Okma. Messingen. Wangin pekpon lakom. Kat weot na wema mamita fahk. Polil kailan raw si malan coach il tumuti nga. Ito tala Ashlain si Moul Saflah. Naren mutawaek entrusted with trust of gospel. Sang na sila tumuti. Nakil sang na sila nga Ilan na guardian of the truth. By fact na sila may kumiskumyang nag foolishness. Kamalisyong din by fact mo. Should not be involved in countless foolish discussion or spend time talking with those who oppose with their so-called knowledge. That is the false teacher. Sinsin kun la siya luti kom siya kung breakat fin luti ngayon liya pebal duman lila Karen ni malsamonan. Anagi Paul Silas to divinan paraya. Mat finan paraya. Ngayon ki scroll at skilila. Matala fak ni aski pebal ki scroll siya. Tanash. Matala naksafi fak mo. Katang may fahk mo, ita ko inge ashilos. Yeah, right. Alright, talalikin kianik in lalalfungi. Langkalang gadin wikos na kewa. Those who follow the false teacher at wander from the faith. Iltal tafay lalikin lalfungi singe. They'll miss the mark. Then akelem alana sin. Dangerous, fruitless. Metlalal fung inapay maukayak lagi kastan kat nagikastan kat would not lose their salvation. Tarakta dahil finewkwe matudikikiyap nga tapatatyang ke oyema tiyaw. Narapangan masamsam lal Paul maikis. Silpa na akketeyac sang guideline sang nasilpo atomote pataki mange. Tufin kastan God. Pamiliban, bela flok na yun. Lamalap. Tufin kaslan God. So kung nawawin siya malutut siya Freddy Anyan, ito ka siya me broy lal. Matayin siya bang siya pang. Kaksakin managawa paye. Kaksakin managawa paye. God sets all things right. God sets all things right. Mwe Read nga taga ke siya Samuel luo first na kisingaw. Siya Samuel luo first na kisingaw. Kadin background na kadin nikiya metigat fact na met dalala Samuel met taga siya met nanon kate siya met pacl siya transition lang na met nanon kate siya met pacl siya na talik na ting God pangan kulacnsap elera. Daw again from Kel Samuel. Tiging kumgan champion anytime. Akswosya ka akyohkye. First minute, alewo. Well, First minute. Na pon bel jinge ke Arthur Samuel ka dito lang ale spiritual decay lang kit natin God yok na pa eh. May lalos ka na lang si lalos. Me Ark of the Covenant den Ashun with Israel. In other words, presence like God wang in bed. When I bang Ark of Covenant jingan pawanan signal is na tempo la fahk la presence like God Arshia. Old Testament. New Testament kadito na ke fakla lutila tiking treskal ke Paul na siya tumutingan. Ngon me kaya taga chamram kun toko siya nga chamram ke insiyan mwet. Nganan mwet. Arts, mind, soul. Insiya nganar nan kan mwet. That's
mind share shapa katram kin, not physical. El to ke me abstract. Na kadin connect na ke ipsinga, kadin na kadin sus na ke ngan ka. Kadin kapas na ke to Kosrae singa. If I get na sis. Katika intaka matalik mokat kan lele mo. The only way we can get inside, kadin sang lalal fing la ke moul kuluk la la chisel de la fin shaksine na pangon man ka di yak na sis. Tak ak no ni sis kadin kapas yang men ngon man ka tak ak mol ye gat ya. Inge na kalim singa sis tak ke akosten las na ke or malan ka na ke kastlan ka ke mol kun na kan tak sis la ke oyelan ka kan tak kalim yak ke longshilan ka vinga ta li malu tu che ta samwel nge ta na matayin nge physically incapable in os with a look hena penin na pamtayin che siya nge elos ke wana matayin kiel meche pampangel ke na vinga ta na ke malu tu che ta na saptalyo fosina ke sinyaw tamitiga sumagte yay stricto lugangan katlie kayokshilal enangan ridi ke sapta simet nga nakalim mima ena elarulena sapwer elarulena tong eporo na sinlim god ena ile talal futotol pange oyen to Kosrae simatka na ke New Testament el talal futotol enen na kasho na el som pangon siya el taga pang na sin god ito ka pa na ke may luto siya tigin na taga fahk yang na ke meto sapta singalia for singalan kos na ke to ngul may kasho for singan el taga Jesus mengain na nga fa mo taga chikili na ke short lal and alen taga alle willingly taga na ron god el sapar el tong el taga pro na sin god na elora siya walela nako effect LEUM GOD kolena lieya met kulacnsap lom lie me akyohkye samya niet met mal kan yale konfin se sie wennatik nga fa kishakanolot na shum Thailand sie met Nazarite in Moul lal nofon ele fa tien nim wine ko katena menem ko oy pe fatiena kalkal la sifil. That's right. Tenim wine te kalkal len sifil. Ena el pro e kepel no loishi. Na may tol siya nga eli. Eli lang ngasol kuy na wang pasal. Aro eli el mot ko. May tol flat siya nga mot ko mo. Ena el Srui. Eli el fat na siya ena. Kome Srui ninge. Tui. Nimet sifil. Num. Na measure ena il keshit liganata il fototo lel sumpang na singkat men matayin siya penin na enta ang lulke fototo le sila lingan al sum na run kat el proy na sil el tupukyak le sapta lu katil sang wen siya natal pasam wilngan matayak na in temple nan kat matayak nuke met tolungan Nepal taga met nanan ka siya kalim ke el met pala silan met Israel ngan nakataga na ke ip tolungan me ke malututsengan for shemet ngan ena ilingan sinlem aklu foslu na ke algor ena kaksakin lem aksya fela maena expect yun lem ya na ke singaw bangan ipsik tolumay taga akalim ye ka fos singal ngan ito ipsimeta bangan kataga enail broya fahk LEUM GOD il nakla siya kaingan ngawle na in siya wo ke ma elorela ngay siya met lokaluklo yoking on lo ke shupin kashalan kat na sik
Ipsi me dangen. Fingum lieta, ka tram kun, tokosai si machisi lakalam nga insien mwet. It's not the outside. It's from the within, inside a person. Pange tokosai singe, pia tokosai singe. It's the composition ke insien mwet si. Pange. El inch spiritual aspect of that person's life. She'd be shoes that when I got in the mirror on chicken again, choice in my kataka, with the life we machine got fung young nagakwan god. May on chicken the kakishin, wolacna, katbalak in gamolching, and finish coke, she mataga, soon got gamolching, and gatala, that's umna ye. Top broilal, she ana, got ning on chicken the gamolin on ke, fakun on mataga. Keletel me forston lu sifak ngen ba joy ingan ngarule na inche wo ke ma elorana pangen kat wo si pangen kedata ka li kapshona ke sapta singal yo fos singalon kos na to ngolingen kat wo si pangen mainche wo ka tram kun mainche wo blessings kat wo si pangen masime en I learned some brightness in God. Katili tatari in the lasha. They lali ngan kin get the go one taking it a me. Sham lamal she for single got contrite art. Mashal shall lagat in the ganarun God. Bang na shin God ke casho. En I lingan kin top lan God. Yoking on luck kishipin casho lan God na shik. Makum with Christian again. That's part of life. That's part of this peace. That's part of Christian life. Menefa, kat desum na gamon mapat. Tima ka mata rekin chefalite king ka mama kat ina ka din chepa panga oyen me tokosai singe kat in shares 199 wana talik shishi ka. Kat ina ka nale in chepa shishel. Kat ina nale diki kat yetok. Panga oye singe. Nakat lakin siya kat. The guarantee na pa la pang siya la lan kat. Main siya may ngan. Patagal ke tokshay siya lan kat. Kat na ke matayin siya na top le elingan. When siya siya matal wana LEUM God. When siya wana il. Elingan kin na niya na kaksakin God. Foslo na ke alkos. When siya matlang wana katlash. Nik met sifil kaskas fulen. Mistaliki kaskas falat lom. The LEUM God el siya kat siya ito. Managawa. El nan korit ma nagawa lan may ito. Fingat liye ma singa pa doctrines of omniscience singa ko. Characteristic lan ka. Omniscient. Omnipotence. Omnipresent. El ito managawa. El kaliki managawa. El arshin nagawa. Pange katsilal epre mai siksika mo. Pange katsima ushe tokosai singa. Wangin na pwede ma. Even kat ka partner yung katsing wangin na pwede na wangin yalash. Genesis ni Revelation elta ka kasi ben long sikawul lan. Lasin mat nagawa finfela singa. Mat nagawa mata ka wawayak. Wala matayin singa. Kenshi pwede contrite hard. Katla to po. El poteki. Katliki. Mat lokaloklash. Fosako sakalam yung may push natin may ko. Kaptalit. Amit manas. Kapkapat kalalos. Elos siya kup met. Elos sukok. Oret main moli manalos. Elos siya marshal met. Elos siya sifil marshal. El siya talap. Elos wala talik itkos. El siya postalik nata met. Tok wang naliki natal. El siya met fatok. El siya tok famet. Pangitok siya ising. Example, shalayak le ke from si kel enange.
Kemari ching got the lie lututal maliti like Jesus Christ ke marichi ke looks up down kosha. Kapashina ke sham, kapashina ke me the long old. Tana when she washing about eternal life. She got no fun na deserve. Mashi mamit fellow deserve about wrath of God. When got no fun na kuluk. O kasi ben craze pakoten yoklan got na sin fellow no fun. El narela akketeyac. Patago ke me sifacingen. Kadil akketeyac manake wapay. When matapong la yun God. His main mission is to save the world. He came to seek to save the lost. He came to seek to save the lost. Kadini na kadindi akwak wala nama akketeyac. In the Old Testament, the manifested ka, the me confirm yaki, the me akketeyac le fulfill ke crucifixion, death, burial, resurrection lang metlang o Jesus Christ. LEUM GOD el unia el sifil akmolyak. El sapala met nine fulan misha el sifilpa flokonolosyak. LEUM GOD el rata kata met sa cashop e kata cashop. El akposisial ye kata akfalatye kata. El shakak met sa cashop ligi. El shakak met sa cashop ligi kut. El tulok met enen alikinian sisi kut. Elorata elosin sie yurun met lem. En mata yurolos kenien matal flight. Pelang lan fella malan LEUM GOD. El machak fella fe. Pelang lan fella malan LEUM GOD. El machak fella fe. Elakia managawa fella. Elakia managawa. Managawa akia kirun gata. Wena me Genesis akalimike after his creation. Wo. Managawa elorela wo. Okay, so ben Chevrolet lan shile pufen pang Lucifer. El chikyake cardinal v Eden. Keshiven in Chevrolet lan lupufen chengan sieta fatolu welal deko. Elos pa principality si makat mayunin ingin. Katangyak le elos star. Na shelos na kay washalalfuni. That's part of the plan. Part of the aqua. Masimang ako minay pa faith. Faithfully. La situation for gagadashke mishenge. Got faithfully ukwe. Malan God. Akwaklan God. Shakalim yeke son akosh. Shinganagos for son gosh. I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus Christ, Shiven akalim yamashing. Ban genek pa yamo. Situation chilalena ngagadin kapashi. Nake proy. Nake me in ingan shilan. Nashil God flat na nga. Ito ka na si kumatalal finga na. Katina na le kaksakin ba God. Dahil si feedback mol yakat yak yang online God. Eshe na shish mol mapatpat singe. Eshe na shish oye lal kalim lal ke mol jikatash ke mingenan. Inakes makin yegat. Nake flok lal. El karingen mol lan met aru lal. E met kulu ke los tole in law so. Siya model tia kain katang la. Ke call aljifen. Point blank up front. Katla proteki met sokol. Matukalok tole. Ataka kapin fosing and akalimila. None of us can save our own. Siya model tia kain katang la. Ke call aljifen. When ash much was shifan. God the Son, Jesus Christ. Pang a perfect lamb si mak kalamia ke Old Testament. Dako
fon like New Testament. Pang a perfect lamb, sacrificial lamb sukuma akyohkye managawa through him from the very beginning. Pang akollah God. Managawa me katil tilong like pangan. Akyohkye katilaki managawa pay. For single chingan academy, with local lem God fa kanaushakle. Elefa linalos ke palal in kasaume. Lem God elefa non ka fel no phone. Elefa sang gona shin tokashalal. Elefa sang katangla na shin tokasha shil shulela. Mamoy pangan kalien me mulut na ke fredian. Ipsuk tolio patagongan. Aleta gan shibakes makinyegot. Kadil akie managawa pay. Na vingom som shu akyohkye ligi akollah God masata ji ba mashken. Wangen mapay kemo jinge. Shayan akollah God. Shataka makayena can inspire scripture begins in Genesis, ends in Revelation. Vingom kaparikom Solomon other than Genesis na Revelation, Mwe Read, Mwe sapayashe. Tasokto, vingom taka shukat in Belnagawa, el pataka metkiki managawa ke Moul mano. Wangen na pay makain. Ko factual interest kat Paing siya. Ko te wina faklan mo ito. Ngot na mo. O kung may siya masyasing kasaw. Flogolan lem. Kung may losak na fun na kashaplong. May kashaplong ngayon. Family, friends, fitness, well-being loman. May kasha loman. Money, finance. Mga na fun na nagonin manage ko stewardy in sang akyohkye kingdom building siya ke gospel meto fos saptalong lago fosing lago na galong great commission siya gospel Paing will get Jesus in faculty to the ends of the world. Tigin kung me farot na geshete tukun shete na sigal ko non sung mga sila ako lang tukun shete kulo malap tingin ko mar guys kulo malap commute
Tigin glok yung sukwa. Nakasat na akilen met kengan. Trangagalen. Akilen na pa eh. Kilo man lang. Atisiyak. Ridalon laktuga fa. Inclusive ke may tlas siya nga. Ngamdaw ke Jerusalem met. Kulo. Kaya lumalap ngayak fa sila set na kung tago ke on suko sila lang ngayon. Kulo man lang. Malutut siya kung basically may orela kapasya link si kailan nang edari. Na si fahk mo kadel to loko na may siya cash up. Siyam si singal tolu ba katash kenge. Nga kalim ipiye nga la siyam mo el kat na singat. Pang verticality siya. Whereas soka as kat na sin ito. Nara saksing sungan tralla ano nange. Nara me relationship la sin ito kat na sin kat ki mo. Hell so me samsugo bange. Samsugo nge pwede tala samsugo lang mo gipapal nada siya. Samsugo nge call on the Lord's servant everywhere. Pacl to praise God. Because even though he's exalted on high, isilyanetin ingan loyang na siya oppress. Siya makatpulir siya makatsikin tanya longlong ye. Narakita ko kumakalim na kat connecting the link. Ke onso ko lal enangen. Kung sabram ko na el proye fahk LEUM GOD. El neckline siya kinga, narulan siya wuki ma ilorela. Wangan siya matalo na LEUM GOD. Wangan siya oana, wangan siya matlango, oana katlash. Nara, katfinan ka na ki Alice praise singe. Nakatngat peliya na ki Luke. Sapta siya fasang alon ko kilam nga limekos. Magnificate of Mary, Onin kaksakin Mary. Mary el fahk, in siya kaksakin LEUM GOD, nga nagingan kisipin God, matlang olak, tayo ni samya, patayin ka lang sa pasisyalan. Liye, katsamsam kimaten, talap nga, mga parent. LEUM GOD, elisil yata ka in the kashalos, siya mapilisyayak. Kisamsa ko pa na nga, katfinan ka na ki, faklal polo. In fact, Jesus emptying himself of glory when he came to earth. Di LEUM GOD el takaligin ka siya, takalagay lalupufen na, eklamit Narapoli lang el tiyero oinge ki akkesulela lalsifena, el falayak manakewa. Pangan lapan pa si silang LEUM GOD. In patati na ki level lakumo, anasimwe. Hikla na ki lama, lan siamit kalensap. Iliklo na siamit. Sikme na felen laman mo ito. Samsa ko inge, katfindiye na ki samsyok singal dolu. Falen ki samsyok singal alkos. Collection ki on nge, samsam kun halal. Praise na ki kafinala kaila, Passover. Praise na ki Pentecost. Praise na ki Tabernacle. Pange katale no ama talik ni Israel nge onja kin gebelen festival lalos. For example, ke Passover we sung before the meal. Yok na ke samsyok singal dolun ke samsyok singalakos. Na samsyok singal mekos ke samsyok singalalkos. Tuku nelo seis makafanya klalos ke los onja kin. Tayo pinag-stanza siya nag-tolo siya nga. Paing siya nga nag-call for praise. Kaksakin LEUM GOD. Kung usmat ka lang sa plan LEUM GOD, kaksakin inel. Lela tayo inelin kaksakin yak. Inge natok mapatpat. Lagi katalip na roto. Lela inen LEUM GOD in kaksakin yak. Pangan call for praise siya nga. Naragi, Fasya singe ki katsamam ki Alleluia. The psalm begins and ends with the word praise the Lord. Kaksakin LEUM GOD. Ending yan patago ki samsyok singan mi kos ki siyok singan it kos singan. The psalm is summoned. El pangon ma. Kiko.
Met kulacnsap God, inge kaksakin God. If it is worthy of praise at all time. El fali nakfalatiyak, kaksakla siya nakalimiyak, pel nakewa. Mayen the name of the Lord, ilakalemi attribute lal. Or it deserve na ba praise, fin fell on the phone na la, digi katalep, naroto. East to west. Kifasakos nagayan, stensakos nagayan. Shulba na kalemi la, matlalal pungin ang kaksakin lemkat. Maki faletlen alal, askalen alal. Nakatwin reading na gawan ko nagi yasing na shamram kan nagi crazing. Crazing at ka yemi. Taka yurin kat mo kay fun na. El incomparable. Wangan siya na el. Nara taka na me akalemila lemil lempin matan fel na kaywa wala na lal on lang ligi kasaw. Wangan siya na lem katlash el mata lang yen falet. Tarakta elnget ta natin talandi kasaw FL. Ke kat ramram kin na ke is incomparable sing no one like him. El mata el lanli kasaw FL. El tuloko nakmat sa kasap likin sisi kut. El sagak met eni na likin foko. Erata elosin met kawak lan fushek. Aok met fusheklan met lal. Ilak flat yung matan dalap, bakit samram ko na Lena, samram ko na Mary, inlom sil si Fena. Aking anyal king ilsang inostalik nadal, napafakla kaksakin LEUM GOD. Kat finanan ka na kimaluti, mataka kimanda na kisetting eh. Kadeta ka na keda. Moul si makatasking eh. Moul si makawula pa. Pacl lemistali paningin na. Fin masi ko enjoy kadil wangan ke. Kate powella. Iti malan kat pumasing eh. Nara malutut singa pangon kat the life that lasts puts God first. Moul kawula katligia kat medin mana kayo. Amlipan pangan kasa mga ni KahsInKol. Maliti singa na klamalap. Tigin gulo malap ke akketeyac na wo ke malut. Wanang akalamya. Bible akalamya na gawa point to Jerusalem. Nal wanang mo. One matas ko lang tik lalapange. Kitawi first. Man Jerusalem pa siyang kin. Got country taken. Volume Pierre. Siak luk tigin gaipian. Amlipan first met kumelya, rela in sikyak. Mga tesim na kayotlo mo si Selusia, rela. Gulo.
Tigin kumkulo malap ke lelan, kada float na room kun fast namit na ke ip shaflashen, fakalo kadi nagulan na ke pon pa na ke tosta. Evin pa pangan. Evin was yung Finnish listen names. Mwe flow na to. Well, kulo malap, lang. Kulo. Oana. Fast namit. Matlas Kosrae, wana kada kalim mi kem tawag ya. Tosto tigin na tago makin listen name tolingen na ke Mwe Read na ke Srui. Pagka dito fashi ke tosto ngan. Meto singalia. For singalon gort nga tolingo. Ngay siya toli abangan. Kuna masap ke ulang mata chija el ngay shram kun. El ngay shram kun. El kodi. Kadin kuna masap ke ulang mata. Chija el ngay shram kun. Aklo akketeyac me kalme ye ke chija el fahk. Met inge fato eto kinge famet. Nakshafe kuna wana shie. Katoro in payirun ka ke moul lan shie mwet a shuk kashalan kat ngan matal in kanausla a shikosok laliki. In other words, wakatak kalami ke shie kunokon lu ke wikne kalamila or malumate kay moligom. Katoro in payirun ka. Kuna kwana shie katoro in payirun ka ke moul lan shie mwet a shuk kashalan kat ngan matal in kanausla. Shikosok la liki. Wana ka data na ke kan ka me akketeyac todo ko lenu se fakologin na oye ko ngai akalemie sie met kaart op mai te ko seksual cheeses. Men ai na ra fais mon mo bat. Lesin mak tolu singan continues kellen ni kaart fashion a broy kun katin to ka kalem gela. It is not your work, it is not my work. Kat magain or malan kat. Verleken tarifin shakshina. Faith in Jesus Christ alone. Naro, evin kat liyepe oya mapoli tram kun gelata lalingan. Evin pai kat ntake lalal fungi singe. By product lan faith singe. Pa good works. Patago ke fahk. So in other words, or malan kat paushi salvation no. Tasok ta evin kum kapasyan na ke or masi machisha del taga akyefin shakshinan. You gonna automatically do or mobile pa fakon el chia fako here kengon siak lu kelishla nga flona tigin kun fak namet na ke fakolo lo malap ka makalmi ngamo ring molgan Oana ngai ta la kum sista pello min gain bakanak mangen in gain usi akketeyac go leng lo man in contextually fall na ke malutu chenge abana ala yokshibe kadin Eisoye ka sombraigen in the gain ikoye iplu si marske malutu chenge. Na iplu ma anagela kalaminge fakalopa anaslagin outlines ye. Na katari ke meto sapta singalia fasingalon koski fas longo lupa ipsi metan. Esham kun ke sieta ka sibela ashmet forsi daga na yun chisa se siaksin metluti rek mawu fakya. Abataw lipa endok samram kun. Na fahk el sekla pie mail in na lendra le neismul ma pat chinjek ta usi bangen. Na ba ngayon masil academic of singalon ko singalit ko singalia. Aba el fahk ma ifokum siaksik ke ma sewu. Pangan initial reply lala. Na fosing along en sincere claims yama elorela. Na met for sifak ngaliang masapingin na kayo.
Paing ka tao iye makat shikikatin either being defensive or make it known what we've been doing. Na sincere claims si Bangin. But for sifak laliang masap inge na kayo. Pastungol siya singan lemil follow ko ng toplalanin fakin na ke. Me, kaya efing ko maraman na kayo kumsong pagkakan na malum na kayo asang molo na sinmat sa kasha. Napaka dito mo, tago kay pastungol doon na ilso marulin na tuwas lagi. Di ilmo siya kilraman na kayo lemil faking men lemil omniscient eltaman na kayo is point out la me si el tutulakean na el tuwas lagi. Na ipsiak lungan el taga kay pastungol dolun ke tolngol singan. Pataka na ke me ilak kelami pa nga fahk na siwas FAUlen na upesimet kya siya binutyak na intok silent ka siya. Di man fahk na sila nung kagan na malala sa balatari. Na pa fahk ke longol mi kors ke longolit kors ke met tamalut long maingi alo sali na fue le. Pangan surprise reaction lalo sa. Nakatita ke malan kat na kayo. In fact mo ke wen natin mwet siya matafin tron mula na ke wesa siya. Nakawos met siya luo siya fast tuku. Kingi efa wipe matafin tron siya luo. Kapan maluto siya mataga na siya siya. Nga kong vindikiye malan gata. Malan gata kawul. Napayan na nga pal na kimeto on goston wal dolo. Sukmet tok shalan gata masyosyoslal. Kishamram sila damlipan na. Shkimot ko, lalal fung itlasha, katsunuran Jesus Christ. Nekat lagi gastal, dufin gastan katara, par products kimatara, mawalan nam kay fan na. Rakalemi lang si ingan misle. Aro rain wo, pasisel mong fushesh. Si fena lempe, wangin masaplain maingi. Tawalipan, bangga kasha mga kinrag ikasik ki fagalosingan na belang flog na rin, kamalap. Koi kulo malap ke akollah we bel is name kulo ke akollah wo lowos ke wa kalan met na ke wa kulo ke aslan met na ke pelching nge na nge or sham from in kalia ta we kom tigin chi pe aklen met las mata kal ki e pacl ni pelching na gat fashili kulo malap terry tamal michio kulo ke asloman pronet kulo tayo na sikra tamtay kulo malap mikalana cheti aiter kulo nemelta yupert egawa na siwas ko kung kulo malap tamtay lorna larry egawa pe bangan pasan Seattle tigin Katamat ke Golden Voice of Seattle, bang akalimin kulo siya. malap Wow. but noon bangan larry meton siya pe Kaya wana, alin na. rimas kulo malap tamlay jartlong Ilwipe, alam Mr. Rimas Ilwipe. western kulo malap ke on sugumasang gestay ko ha Kamalap. malap Nesue pale ke wana si was Katlan wikos akketeyac ko kulo malap Nina nota Maui strong kulo malap proy pe Luisa Benito I papa love kulo malap Luisa Garsluman Terry kulo malap Amen stand on the word of God kulo malap Luciana kulo malap tigin mekil Chem, bang. langan kulo malap ke mak akta wo wi managa kulo tigin Garsluman Ay. tamtael kumalle kulo malap kumala ke katoye ko Terry Sue George kulo ke mulitivo akat place nga pangan aw lang met kulacnsap na kay wa ki KahsInKol in Paing met na kay walars kulo malap ke Aslan met na kay wa namnas continue na ke proy kadin si beflok ke tosto ako la long litina wo ma tigin tres ka leta ka ako la na shift na kay wa masin ngay tuste tosto sabiar masa che tigin leta ka rela pain when kat ken nakla yeneng yo ke kaslan ka nakat proy lo wasan wikat akketeyac me kulacnsap lash yeneng yenga we pe kulacnsap lan met lash
Texas on crown, Seattle on crown, Honolulu on crown, me Kona on crown, Hilo on crown, Lanai, Maui, Pohnpei, Guam, Mwet plus Kewa, we village limit slash finan Kosrae. KahsInKol lowos agan on air, Kosrae online ministry sing taga, we go was get to statasta. Fin traka bagadin esmak na ge, floxilan lame. Pangakinalan lame. Nagadas makfaga, for laulia. Sanglalad nilash na ge, crucifixion, death, burial, resurrection lan Jesus Christ. Kadasum nika Genesis lu for shit course. Kadin dia na paella, one to bagadin tay, in chevolat na ge, Kastan lame mataga ge, Genesis lu for shit course akalam yang. Lame ka dele is kata fok ligi in foko, elamala mwet sheke. El mong yang na info en mwet she, ke momong in moul, en mwet she moul. God pa creators, God ili ton na fun na inila lasho. God singe baka din na ke moul singe. Evin ka t-shirt ke moul singe, kada som na ke destination lu. There's two destination, predestinate kitari. Lake of fire, ka heaven with Jesus. Nakadina ka dinale, akes makinyegat ke man. Well, tingin nga usot pala, ngayon ako rin betam tayo si Buyers ngayon, Kunokon kailan lang magkilagit January, ya. Melin Bruce, lang las pa na sila tigin Bruce, kulaman lap kaya arslaman. Thailand na. Mat na ita akketeyac pang, mat Kunokon na wu kaya akketeyac. Well, tigin nga usot pala kung narasaming kalya, tira proy let ay finarson kung kaya siya fila, kung siya kakapel siya, kung narasaming kalya, proy kalya fashion. Kada usot pala na siyang tigin. Klomalap, klo na sinkat ki takaloman akketeyac na wo makum kaksakat ngayon. Ang kaksakin kat ke was na kayo mataka wikat ke KahsInKol yok na hindi kiye pasewos ke mamakatas ke. Anak was lipsalan finsha ka bagadin flok ke kantasta na ke ponfayen malututsi na ke week ngayon. Nakiapa si Masha pa, the life that lasts puts God first. Pangan masi makate me, takoin siyam-siyam ko ni Kuya. Naki, akalim yun naki matakal, ikiya pa siya, ngale ngan peke, mat pa na nga tamalipan kat, alin naftuto na siya, ikonaok. Tamdal deril takam da, wagi laksa fiye pe, kikamet, kula malap. Kula na si was na kayo, may ngan si Ben, si usilak. Pangatlik sindik mag-uusita mga fahk mo as challenge si mataga na ingin si kimas silal Michelle bangen ay ngan ki nga fin titik deta ka Elia silak na Sacramento Luisa bangen an we go was na kayo mataga ngan anak nga sam ki polel sikin da pala tumuti Nara kaksakin kat ki aslowosan tigin maki kuno ki taga peloman we met wish na kayo siya Pangasam-sam in kaliyala kung ang kaksakin kat ke was kalang bakotan lalin wikat kitapon mo lastok nga. Taliban nga mo pange kasa mga kain me ikasik kipel singayo na katakulan kaliya na kikum akalimingan. Kung malap ki me kat kanda ka na ki lusya singayo kaksakin kat akyohkye tagakya kikum May ngatin na ako to, kikum akalim na oana na, wangan pe maklukan sang school nga paka praile, inaksya pila. Dasumni, yata inaksya pi, pangatago na ki midtown matok, ki dagatukan, man na convenient na siya, inakalim nila bangan. again.
Lumalab jingat. Ongan masuk ke fascist lokluk shagi yadariye. Ekilen dan melema. Parang akketeyac fisrasr. Kasi katawan siya yung mga suki ke fascist ngayon. كله Ang lipan, مولع ngay ako langan. Wangin mo de suya wiki copyright. Mga nangasyo na recording. كله مولع كله مولع Well, kulaw wala bing setat nak naswikot. Kat kali ke proy, enjit pa nafak kulaw malap na siwas na kayo. Kataga ni proy. Katakilin, kalang pakotin lom. Kat kaksakin kum kat falaten na lash. Kat negin met kuluk kumsak na lang sikat. Kumsak na urik makin ka na nalan kulacnsap lom. Kumchet tui. Kataya na clay si ma. Kung sa pala chair mayalan sumli, mwet, sige padre sa use. Kumsak na tafaykat, kumsak na orek makesh. Panang lela mamakatas kikpel singin te akmanasikat, akatinitala, kumsak na wikat, kumsak na karanginkat. Anak yung malutut siya makat mutawaek na akketeyac ikas ke wiksingi, lela na sish na kewa in gas na room, mayan mayuru makawul, payo si Moul mapatpat na siya. Kat kulo ke wen kulo si fun nandum Jesus Christ yam sa payaman ni si cash. Kainem kat fakulo malap na siyum, Kosrae kumin lo sinful was kinuknukin mayon lom. Asa pay katle. Kadin sa fahk ke Paing kaksakin kom, kaya matalom, ay kaya wan natin Jesus Christ. Amen.